Biyag di tao. Uy, Marlene, asino si kabit video call mo itay? Ni Kaloy, abi. Agar-aram kanya. Ay, di ka basta mamati iti bagaday dya lalaki, friend. Ang mga nupagay-ayaman na kalaang. Apay ayakas tati pa nagsasaungkin ni Kaloy, abi. Apay, di mo amo ayang aday mo ng asawa kan anak na? Wen, amok dayta, abi. Saan damat ka no ang nagkasar? Kan basol ka no di babae no apay ang nagsinada. Di mo amo tipod no kadagitang ibagbaga na. Basta ganad ka, tani. Kasla saan na mapagtalkan day dya akaloy. Ang mga nulukwan na kantulaang. Saan mat siguro, abi? Di ka madanagan. Tadin tumapasamak dayta. Imawag itay ti sigud nga asawam kaloy. Apay kanungawan ititid mo asustento ti putot mo kankwana. Awan kwartak na nang. Nagsasarunot abak ko. Kan ibagayo man iti dayja babae. Tas saan nga umanawag kada kayo. No di na ko maimpanaw ti putot ko. Disyak ko ma timang suporta. Ngam impanaw naman ngamin. Iso nga suportaran na. Sige, tama pa na kon. Ang mga nururayan nakagiti babarkada. Kat papanamanan ngay kaloy. Mapan kami ti may sasugalan na nang. Barang makatsamba akon. Tatang, si Mangput kamat gaya man. Wine, Marlene, anak ka. Alam na ito yung ugot ti kamutay. Ta iso ti sidain tayo. Wen tatang, kan naibus gaya man ti bagas tayo. Maudin day to insaan ko. Kasta ka di anak ka. Alam nga ron tinabati abayad ti mais ka. Tay supay lang ti pagpalingkin. Wen tatang. Ay, umaw-awag manin ni Kaloy. Hello? Hello Marlene, kumusta ka? Mayat-mat, si Kangay. Aping imawag ka. May iliwak kami ni ti boses mo. Iso may nawagan ka Marlene. Mabaling ka din agsarak tayo itong madamdama. Ah? Sa dino ka diti pagsarakan ta, Kaloy. Agsarak ta dita palengke, inton malpas ti biyahek Marlene. Katun agin nuray ta ijay. Kumusta ti trabaho ngay naplaya, Marlene? Mayat, abi. Mangrugi ako nga agtrabaho inton bigat. Malaka na saya at nga rod ano kasta. Wan. Kat apay di ka pa agawid, Marlene? Kwa. Adapi urayak. Iso nga umuna kalatnan. Kasta ya. O sige nga rod, umuna akon. Sa dino ti papananta, Kaloy. Mapantamangan ni ti restaurant Marlene. Ang awan kwartak na ibayad ko iti kanak. Saan ka matanagan? Tas siyak ti bahala keng ka. Agyaman nak nga rod, Kaloy. Naimas gayam at talaga ti makan dito'y, Kaloy. Iso anangin na mo ti bayad na. Juan Marlene, damong ka diti mga niti kastoy nga panganan? Wen, pasaray turo-turo lang amin ti pangpanganan likin ni tatang. Kasta ka di? Marlene, kasano ngay? Aklunan na ka din. Nabiit ka pa'y mutlaan nagaram kanya. Apay, di na ka di kayat Marlene? Pagduhaduan na ka di pa lang? Saan matakas ta? Ngam kayat ka pa'y ama-am-am mo anaimbang. Isumot lang titurong na. Amok akayat nag. Iso asan ka madanagan? Taay-ayatin ka la unay-unay. Alakap no kasta. Un ang harod. Sungbata kon ti panagayat mo. Oh, yes! Agyawan ak Marlene. Datang arutan na. Wen, Kaloy. Kaloy, asino tinakita ka babaya kadwam itay jay palengke? Kabarbaro nubiak nanang. Apa ya? Ay na, sigurado ka, asaan nakapadpada man ng JX mo dayta? Saan? Naidumduma ti ugali day jay babae. Nakita yun nanang. Nasingpot day jay. Rumbang lang, tadjakon kayat ti sakit ti ulaw, Kaloy. Wen nanang. Kumusta nga iti pagtrabaho, Marlene, anak ko?
Nasaya at magtatang. Naanos ti bus mi. Kan libre pa iti kanin mi. Alake, nagsaya at ano kasta? Wen tatang. Oh, apay anak karubat kayo. Kat nasapa pa'y mat. Masapak anak ko. Tapno sa anak manin ang maabutan ti tudo ijatalon. Kasta ka di tatang. Alaan nyo nga ruday to'y nabati ang mais. Tamiriandaan yun to ijay garden, tatang. Ay, uwan man nga raw anak ko. Apay akasla narabyan ka uni ang nagawid iti na minsan, Marlene. Wen abi, tawan nga minin nagluganak. Naimbag tada ni Kaloy anak kiluganak. Marlene, agpudno ka man kanyak. Ni kadi kaloy ti inuray mo iji palengke itay malam? Kasla makadlawa ko na. Wen abi, pasensya kan tasaan ko nga imbaga adagos kan ka. No kasta, da kayo ni iti dayja akaloy? Wen abi. Ala, umawawag manin ni Kaloy. Hello? Hello, Marlene. Apay nga nagbayag mo nga sumbatan ti awag ko. Medyo busy ak ngamin dito'y trabaho, Kaloy. Sorry. Kasta ka di? Mabalingag sa harak tamanin to nadandama? Ang mga adupay ngamin ti aramidak dito'y pagtrab-trabahwak. Mabalin ka di nga inton maminsanan? Ito ti kayat ko, Marlene. Anya tinapatpatikin ka. Dahil tatrabaho mo siya kanubyom. Amangan ngamin no ikatendak iti trabaho. Nobyonak, Marlene. Iso nga naskilaan asyak titong palam. Kaloy, mabalin ka di nga inton malpas lang arudan ti trabaho. Sa tanto agsara. Sige nga, Rod, Marlene. Sukunan ka di takalpasan ti biyahek. Sige, Kaloy. Sa dino a lugar daytoy, Kaloy? Sa anak a familiar iti daytoy a lugar, Basta sumurot ka kanyak, Marlene. Apay, awan ka di ti panagtalakmuan niya kanubyom? Damat kit di. Mala, bumaba ka. Agoray ka. Inuman ka di dayta. Wen Marlene, birthday nga minti barkada. Makiatindar ta. Pasensya kan, Kaloy. Ngampulos asa anak nga umununag iti inuman. Umay kakit din. Di kagdanag. Siyak ti makaamukan ka, Marlene. Uy, Marlene. Apay kasla tumaytayab ti panunot mo. Awan, abi. Nabanugak la siguro. Ni, madlaw ama ditirik na ma. Maululawak. Kasla makabakbakwarak. Anya, ay, tinasaya at mabantalangin ni J-Clinic. Kuyugan ka, Marlene. Marlene, masikug ka magkayam. Wan nga rod, abi. Asino nga iti ama ti sikug mo? Ni kadi kaloy? Wan, abi. Ay, sus. Apay nga ngayon tulok mo. Diyak pagarupan na kasto iti pagpanag. Kalpasan day ti Arabia pa nagkuyog mikin ni Kaloy. Amo ka din ni kaloy ama sikug ka? Diyak pa imbagbaga, abi. Ibagam atap no maamuan na. Ay, awagam itan. Tay pakaamong di kasasaad mo. Apay, anya ti baga, Marlene. Masikuga, Kaloy. Kasi ka ti ama to'y inawat. Anya? Sigurado ka kadingas siya? Ni, pingay akas na ti sungbat mo. Kasi ka laang matinobyok akasin sinarak ko. Alalala. Wanan. Kat anya nga rod ti pagdanagam no masigug ka. Takdaram ti sikog ko, Kaloy. Duwata makisarita kinitatang ko. Day talang gaya. Malawan. Umayak en tunbi ka ti balayo. Urayan dak ijay. Rabiin,
Ngam awan pa'y mat tinubyo manakaw. Kura man no umay ita. Wan nga rod tatang. Ngumurayin tayo lata. Ang mga numadama pa iti biyahe na. At dala siguro nakataktakan na tatang. Tao po! Umayak man! Ha? Ada magpukpuk kaw alalaki, anak kaw. Ni Kaloy dayjay tatang. Napaingay. Kasla na bartek, Mike. Mabiit lang ang tatang. Inaksabten di tarwar. Anya kameten Kaloy. Apay ang nagbartek kang imay dito'y balay mi. Kababain kini tatang. Awan day ta, bayin-bayin ganyak Marlene. Napay dadagas sa'yo ti day ta. Tinapatag imayak. Tao may ko kasaritan ni tatang mo. Ala, mapantangarudan iti ayan ni tatang. Naimbaga rabiyo, tata. Siyak ni Kaloy. Siyak ti akin putot. Iti sikog ni Marlene nga anak kiyo. Anya? No kasta? Masikog ka Marlene? Wan tatang. Pakawanan da kami kuma. No kasta? Anya nga iti plano nga ramidan barap? Saan kayo madanagan, tata? Tatakdirak ti putot ko ito na kayo. No kasta nga raw. Nasaysaya at no agkasar kayon iti kabiitan na panawan. Umanamong kakadiiti ko na ni tatang ko, Kaloy. Kano kasta ti kunana, edi iso ati matungpal. Iso ti masuro. Nalangarod. Ibagam kadagiti dadakkel mo tagkalay sa kayon kin ni Marlene nga anak kaw. Iti kabiitan a panawan baraw. Wan tatawan, wan. Ariklado. Nanang, masikugan tinubyak. Kat ko na tayo amana ama sa hapol nga agkasar kamin iti kabitan na panawin. Dayta katikon kunakken kakaloy. Nagaramid ka man iti sakit ti ulo kon. Ay nananang, saan kayo kading agungan? Awan maramidan yun at analpasin ti amin. Sakit ti ulo at talaga ti papay mo. Kahit kano nga rod ti plano ya pa nagkasar. Isungarod ang mapantay je balay tinubyak. Tapag sasaritahan tayo dayta. No kaano ti kasar. Anya! Kahit isaganaam nga rod dayta. Tas ikamot ti nagaramid iti dayta parikot mo. Diyak ka ba ilan nanang? Masapol kulat tamot at itulong yo. Kundi karit ka nga kasarawang maggayam usaram. Kumusta kan ngay Marlene? Dakkel mo tanda sikog mo? Nasaya at latamat, abi. When tamanumat na bulan. Umadanin ti kasaryo iti nobyom. Nakitam ka din ti ina ni Kaloy? When friend, istrikto ti inana. Ngam awan maaramida. Adda ditang. Ay kat anusam Anyat amom, ang mga nula nga na laang ti strikto ngam kinapuno na. Nasingpet gayam. Sapay la kuma, friend. Apay, sa dino tayan ti asawa Marlene. Kanayon nga awan, kat kabulanam itan. Diyak nga rod ang mutatang. Saan ko ama kontak? Sapay ang saksakitan ti tiyan ko. Ang anak agsamatan. Ay na, makapadanag kamot anak ko. Anay ko, Ah, ang sakit man ang tatang. ay, asas. Ang sasarunag ti pan ang sakit na. Alaalaga raw. Mapantang nga din sa ospital, anak ko. Tatang, awan ka di pa ilan ni Kaloy. Awan pa'y mo't anak ko. Nakapas nga ikan. Ngumawan pa'y laeng mag. Hello Marlene, kumusta ka friend? Ay, naimbag nga oras yu tata. Ay, kastamot balasang ko. Agya manak, friend, na nakapasyar ka. Saan mo ka di nakita ni Kaloy di Tarwar? Nalabasak mo ti Deji Tersena nga gininom. Kadwa na dagiti barkada na. Apay, di na pa'y amu aya naganakkan. Saan pa'y nga ron? Aw-awagak pa'y laidi namin sa nakalman. Ngam saan nasungsungbatan ti cellphone na. Saan ngamin anagaw-awin? Anya?
Di na kunaan na napatpatag dagiti barkada na ngamda kayo nga agina. Mas daawak mo iti dayja tao. Paliwawang sa mo dayja anak ya asawa anak ko. Anya tararamidam ngay. Naganak ka nun dya asawam, nga mada ka mulatan dito'y balay kalaw. Masadutak na nang. Kan ka ba ulan na dayjay? At damon ni tatang na akadwa na. Ay na, nagalas ka ti kasta pa nagpampanunot mon kaloy. Saan ka ngagbalbalew? Mapan ka kidain, tayong kamat kitaan jay putot mo. Ing kapatanggadan dya asawam. Inton rabi inton nga mapanak na nang. Maturugak pa. Nasakit ti ulo. Aping ita ka lang ang kaloy. Oh, di ka kumamot ka nagungat ah. Tado nga min tinaramid ko. Isuadyak na kaawid. Sana bale, at damod ni tata nga kadwam ditoy. Anya, kano na ko na ni Abi nga inom tar aramidam idinakita na ka. Ah? San mat ah? Patpatsym tumat amin ama idanon kan ka. Ulbod na jagayim mo. Hello? Hello, Nanang. Adda ka din ni Kaloy dita. Nay, awam mat Marlene. Sana nagawa-awid. Apay, awan di ta aya. Awan nga rod, Nanang. Saan anagaw awid? Kat awan ka nun min. Kan saan ko pa'y amawagan. Ay kat, jaka mo ano sa dino ti ayan na ita. Ang bayam tawagak no madamdama balasang ko. Alaman nga rod, Nanang. Agyaman na. Apay nga ita ka lang ang asumangpat Kaloy. Talaga ka di akas tamlatan iti agnanayon? Saan ka man na sumana oh. Kaya't bunsamot ti malipak. Kaba ilang nga aramidan ti kasta kanya. Kabay lang no di ka pala sumardeng nga sumana oh. Maglablabas kang Kaloy! Nito! Kaloy! Kasta de rumbenggeng ka bungangerang asawa. Wanawak man langan. Makapawan ka matitigalas. Ala, apay taro pa Marlene. Limitan mat. Kinabilnak ni Kaloy iti rabi Abi. Nabartak namin. Anya? Kat, amo ni tatang mo tikas tangar aramidan ta asawam kan ka? Saan? Tamangan no ang kinabilda. Ay na, apay ngamin ani Kaloy ti kinayat mo. Binagaan ka ngamin idi. Awanan maaramida kabi. Nalpasan ti amin. Nalabas man ti babauik. Ngamsahanan na may subli ti amin. Ay natapno amom. Kabkabilan matlaang ni Kaloy ti sigud nga asawa na idi. Isa pinanawan da takas ti ugali na. Abi, Kat anya ti planom ita. jak pa'y amo. Nonya tinaskan nga aramida kita. Marlene! Aba sa masungsungbadan di ako ka, ha? Apay ngagpukpuk kaw kakalaw. Kitrabein, naturugan ni Marlene. Ayan na dagiti aginaktatang. Irwariyo, nakaturog dan. Anya ti problema. Apay ngagpukpuk kaw ka. Apay saan mo sungbatan na gitawag ko ka? Adda ka din sa balim, ha? Ha? Di mo amo tilaw-lawat ng Kaloy. Saan apod no ti bagbagam? Pumanaw ka dito'y. Kadi kan agsubsublipay. Ay, sigurado ka di? Akabaylam no, anak marin. Kabailan mo ti agbyag iti anak ko. Nga uray awan ka. Woo! Iso adi kan ang pakita ka na kami. Marlene, anak ko. Sigurado ka ka din itinagbalin a desisyon mo. Ngay sinamon ta asawam. Wan tatang, nasaysaya at nga agsina kami. Takanayon nakmatladang ran. Amangan ket dinupati ti anak ko kat dangran nan. Ala, di ka madanagan. Taging kat ka ba ilang, tumulong ak. Para iti kasapulan ti apo ka. Agyaman ak tatang. Ne, adawag mo anak ko. Ninanang mat. Hello, Nanang.
Hello, Marlene. Ay namay ka dito, Morgue. Natayan tanak ka. Anya, apay, anyat napasamakan ko na nanang. Natake. Anya. Marlene, dua tawanan na nabalo ka. Awan ka din plano mamakirelasyon manen? Narigat ti agsao iti patapos ako nada, friend. Diyak kumakayatan. Ngam adamot ngamin agar-aram kanya. Kat kasla magustuak ti ugali na. Padak met abalo. Anya? Ne, kita ama friend. Kilati sa mga naimbag ti ugali na. Tapno saan ka manen na mailawan? Narigatan. One friend. Ka-eskwela ak iti high school. Iso ak kabisadok ti ugali na. Nasingpet. Sigodan ang nagar-aram kanyak dayjay. Ay, kasta aya. Kat adakan ka, friend. Ubing ka pa'y mat. Kan karbangam ti paayat, kan agayat manen. Marlene, agkasarta ko man. Si Kaan, no kayat na kon nga ikalay sa Robert. Napanagnak akong ti kinapudnom kanyak. Iso sige. Umanugot ako no kasta ti kayat mo. O sige, pagsasaritaan tayo nga rudin ti panagkasarta, Marlene. Barok, nakadasara ka. Uwan, tatang. Umayon mga dagiti trabahador. Ay na, danda ni Malpasan tinagdak balayo ni Marlene. Agyaman ak Barok ha. Nakasingsingpot ka una iti anak ko, ken iti apo ko. Patpatgak namin idang agpatpada, tatang. Ay na, baragsakan ak para iti anak ko. Ngamin, mapadasan na lang ang dagragsak. Kan maipatag iti husto. Kinapudno na Barok. Kanayon ko nga ikarkararag na itay ti Diyos. Asapay kuma, tamasarakan ni Marlene ti mangipatagkin ko na. Isu nga agyamanak, tadimteng kay ti biyag dagiti agina, Barok. Talaga siguro matanda kami tinaikari para iti tunggal maysa, tatang. Biyag. Ti tao. Agyamanak, tasaan na ko na pinarigat ang nagaramgan ka, mayat. Saan ko na pinagbayag ti panagaram mo? Taadamot pa nagayat ko ken ka, Bonnie. Maragsakan takamodyanan na, kayan ayat kamutlangan. Agkalaysata ko man. Anya? Kalay sa adagos? Kato na, anya kailangan iti urahin ta. Kat isuntong matlang ti trong na. Aguray ka pa'y Bonnie. San pa'y nga amo ni mama sinungbatan kan? Naskan ka di pa'y nga ipakadam kan ko na. Kat syempre taisukat nga rod ti inak. Nalangarot, makamu ka. Basta tinapatag, sinungbatan na kon. Mabalin ka di, Marcelino. Sardengamon ti agar-aram kanyak. Addan kaya nayat ko. Anya, adagayam sinungbata mayat. Sayang arot ano kasta. Saan lang nga si siyak ti babae, Marcelo? Atudit ha. Ngam sikat ti kayat ko mayat. Kan agbagay ta. Pag kunaamat nga agbagay ta, Wan tagpada ta abasit ka napugot. Hay, dayta nga rod kan. Agpada tala nga rod na basit kan napugot. Sa ita, dadabay lang mo ti agasawa. Anya langin nga iti tsura dagiti agbalin nga nakta. Saan mat siguro? Ta saan mat abasit ka napugot dagiti dadakkel ta. Nairanala siguro akas to iti pan nakaitaw ta. Orehan niya ti bagbagam. Saan ka akayat, Marcelo? Ni Bonnie ti kayat ko. Gapo ka di tagwapo. Natayak kan napudaw ni Bonnie. Wala. Kasjay ti kayat ko, apuli. Amang ano saan anapod no ken kaday jay.
Amo ka dismayaan naklaang. I'm sorry. Taurayan niya ti bagbagham. Saan nga baliw ti panagayat ko kan ni Bonnie? Oh, ada kamot gaya man iha. Wen mama, ket ada kayat ko nga ibaga kada kayo. Oh, anya dayta iha. Adan kayan ayat ko. Ah? Ni Marcelo ka di iha. Saan mama? Anya kayo mutin? Diyak kayat ni Marcelo. Iha, iso ti kayat ko para ken ka. Diyak kayat dayjay mama. Nasingpet ni Marcelo. Awan tulakit di ti agbali na parikot mo no iso ti pakyasawaam. Saan ko nga ayatan ni Marcelo mama? Ni Bonnie ti ayatek. Ay na, iha. Amangan no ti kinabak ng mulang ti kinayat na ken kada Bonnie. Nagado anapipintas dita. Ketapay si kapay laeng tinaram na. Makapasakit kayo mat itinakam mama. Kasla ko nayo, sana ka napintas. Napintas ka, iha. Agam, gwapo ni Bonnie, ang maikumparakan ka. Lukon na kantulang dayjay, iha. Da kayo lang mo ti mangibagbagay ti dayta mama. Kaya't nantupay ngagkalay sa kamin. O makita, kaya't na siguro ngagkalay sa kayon. Tapno matagi kwa na ti kinabaknag mo. Anya ka din dagita sasawan nyo mama. San nyo pa'y unay nga am mo ni Bonnie ngam kastan ti bagbagayo kan kwa na? Gapo, tanatag sentirik na ken kwa na, iha. Ambisyosa mat a babae. Talaga nga inaklon na kaadagos. Di ka ko man nagselos. Saan ka di ang napagsaritaan tanda ito eh? Mairanod ka no bilang lang. Basta di naksinsinaan. Talaga matadi ka sinaan. Ngamin, siyakti mo na anobyam. Isungarot adi ka agselselos. Agtong palak no anyaman titulagan ta. Sikatay ayatek. Aramaten talaang ni mayet. Tapno bumaknang ta. Kat intun mapasama kan tikas ta. Sinaak tumaten. Manal a babae. Di la makadlawan no apay a kinayat mo kat naglaan. Uwan nga roda. Pagan anok kumamatikas kan kwa na ngay. No saan laga po iti kwartana. Kanti plano ta. Tsak tutupan day dya babae. Agbibisin kit di ti gwapo ang boyfriend, ah? Agraraman! Marcelo, aging gaasan da pa yan nagkasar. Adda namnamam. Mapukpukawan dinamnamak, madam. Saan nakakayat anak yo? Wen, nyam sika ti kayat ko para iti anak ko. Tinakmabali na sukiran ni Mayet. Tanwarami din na dayta. Saan ko nga ipanagan ken kwa na amin a kinabaknang ko. Nasken asigurado ka na saya at ipagbanagan to ti anak ko. Diyak kaya't alukon lang ti lalaki a pakiasawaan na. Saan kong almanan ti kinabaknang, madam? Basta tikid-kid dawaken ka, saan ka ama umuma. Sapay ko ma, tas idadaan ka manguray ken ni Mayet, iho. Ikarik day ta, madam. Kaya't ko kumangagdit ta. Nga mabai na ka mangawis kan kamayat. Amumat amarigrigat aklaan. Kat awan na anay gastusa. Anya ka kadhi. Maawatak mat dayta. O sige, agdata. Katsyak ti makaam mo. Mapantamangan iting ginginahan na restaurant. Saanin? Kababain lang. Nung makita da si kababae tagbayan. Saan mo ta problema dayta? Oh, adto iti kwarta. Iggamam dayta. Tasikan to ti agbayad iti restaurant a pangananta. Ha? Amangan ko na agunggundawain ka. Nganya ka kadi. Saan ko apang panunutan ti kasta? Gaputa amok ngay ayaten na. Agyamanak numawatan nak mayat. Inarakop nak. When? I love you, mayat. Bonnie. Ay ayaten ka mat, Bonnie.
Tuyan ti kwarta mayat. Isubli kon. Ta itulod ka ni Jabalayo. Ala, saanen? Saan ko mat nga alaan? Intid ko kin kadaytan. Tapno daw saram. Ngam, mayat. Sige, gumura akin ka no, isublim dayta. Agyamalak nga rod ang mayat. Nagsingpat ka talaga kayan ayat. Basta ikarim. Adi nakluklukwan laeng, ha? Siyempre mata. Apay kumalukwan ka nga. Oh, makitam dito kwarta. San kami pa nagkasar? Ngam ik-ikkan na ko niti kwarta. Inarakop kan inagkaklang. Kitsan na nga inala ti kwarta nga impaggamla kanya. Amangan mo't no agin enjoy ka ni Tar Aramidang, Bonnie. Amangan no main in love kan iti dayja babae. Kat panawan naktumatan. Saan to mapasamak dayta? Anya ka kadi? Tiwala lang siya. Tsak pagan ano dayja alaad. Sikat ay ayatak. Siguradum lang dayta, Bonnie. Gapu tadyak ipalubos nga agragsak kayo iti dayjay alaan. Ada ka manan, mayat. Flowers and chocolates for you. Sika manen? Sana ka mauma. Amang idato ni tinapudno nga ayat ko ken ka, mayat. Di mo timbagat nga dan kaya nayat ko. Aging gasan kayo pa nagkasar. Jak to sumardeng agdaton ken ka. Pumanaw kan? Awatem ko mamatirgalo ken ka. Pangasim. Tapalubusan na kagdaton ken ka. Agpakpakasyak, mayat. O sige. Awatek da kita. Ngam, ibagbagakon. Awan namnamaem kanyak. Taadan ka ayan ayat ko. Urad da kayan ayat mo. At daaklat ta dito yung agururay ken ka, mayat. Sumardeng agtulang. Into nagkalaysa kayon kini Bonnie. Nasayat met nga rod no pinalubusan na ka nga agaran ken ko na. Nga urayadan kaayan ayat na, Marcelo. Wan, madam. Tung palak ti amin nabilin nyo. Basta pagsayatan ni Mayet. Saan mo asardayan na sagutan? Tapno maamiris na akabailam nga ipaay amin ken ko na. Idin to aday jaya boni. Kat polos nga awan maawat na regalo. Wan, madam. Awan sayang akwartak. Numay papankin ni Mayet. Di ka madanagan. Takanayon kumot apalagipan asi katirumbeng apakiasawaan na. Apaya nala daw ka asim mangpet. Nag-date kayo man ni Tiday Jaya Boni. Wen, mama. Asino nga iti agas-gastos no kasjay nga ag-date kayo? Sika, Anya ka din da kita damdamagan nyo, mama. apay, masakitan ka, iha? No ni Marcelo, tikayan ayat mo, sigurado a bongga ti date yo. Ngamin, kabailan na ka nga i-date, itingingin naan na restaurant. Diyak ka sa pulan da kita, mama. Basta ni Bonnie lang kay ayatek. Kat pangaasi yo ha, mama. Di yu lapdan ti ayan ayat mi. Diyak kaya na mapaluspusan ka mayat. Isungag kalaysata ko man. Anya? Bonnie, sigurado ka kadi? Uray simple lang ang akasar. Taisula ang mati ka bailak. Saan, Bonnie? Diyak ipalubos a simple lang ang tikasarta. Kaya't kung di tay bongga tikalay sata. Ngam, mayat, amumot amarigriga taklang. Siyak ti makaamoy ti amin, Bonnie. Sikat ti makam mo. Ngam no para kanyak. Saan nga importante no bongga wano saan? Tinapatag. Asawa kanton. Sige, sige. Ibagak to nga rod kan ni mama. Taag kalay satan. Sana mabalin, mayet. Diyak kayat ngagkasar kayo tiday jaya boni. Apay kasta kayo, mama. Bayanda kumamot ngagpili ti lalaki kayat ko pakiasawaan. Sige. Ngam, iti may sa kondisyon. Kaya't ko mapaniknikan.
Nupod no nga ay ayaten na kada jay lalaki. Uwan no saan. Anya ti kayat yung mapasamak, mama. Subukam tinobyom. Dumgag ka. Taibagak dagiti aramidam. Apay pinaebanak dito balayo mayat. Anya di ko na maibagam. Kwang amin, Bonnie. Nalugi ti negosyo mi. Kat nakautang kami pa yan itidakkalagatan. Anya? Kat anya nga rod ita? Agkalay satan, oray simple lang. Sana ka tihakas tati kayat mo. Simple lang apan agkalay sa. Tay sulaang mati, kabailam nga ipaay. Ha? Kwa? Itamtan tapay lang. Asi kaswampay nga rod tinalugi ang negosyo yo. Kwang amin, naila ko min ti negosyo mi, Bonnie. Sa balin ti akin kukwa. Anya? Kwa? Baliwan tanto tagsarita mayat. At dapay ngamin napatagalakad ko ita. Ha? Sige. Urayak to nga rod ti panagsublim, Bonnie. Malas sa talaga. Oh, apay ngagpupudot ka, Bonnie. Nalugi ka no tinegosyo damayet. Kalpasan na. Kaya't na nagkasar kami. Pag ano kumati mangikasar ken kwa na. Kat nalugi mo't gaya mo't tinegosyo ta. Anya? Pinanawa ko na. Imbaka ngagsubli akto. Tada na pati gapagnak. Ngam, pag ano kumatag subli jay. Uray awan. Agbirok talangin iti sa balet target ta. Awan maganab kun iti dayjay amayet. O anya, nagparik na kadikan kan ni Bonnie. Saan pa'y nga rod, Mama? Saan na nang sungsungbatan dagiti awag ko? Katita, jak pa yan makontak. Anya, ket nakaamiris ka ka din iha. Mama, Pinaghadal ka man. Nga mapaya di mo aramaton ti utok mo. nasakit na panunutan. At ikwartak lagayam tinapatag ka ni Bonnie, Mama. Pag nakmamday ta na napasamak iha. Uwen, Mama. Agsubli ako ni Tayan tinegosyo tayo. Katsak man ang tiagbantay. Ang mga noan niya pa iti mapanunot ko ang maaramid. No adda aklatan dito'y balay. Sige iha. Sige. Sika ti makaam mo. Kwarta man, Bonnie. Awan nga Regina. Awan mo't maliskitaran. Masikuran ako nga awan kwarta na. Makauma mo ti kastoy. Pasensya ka na. Di mo't ngamin nagbaligi ti plano ta. Sige nga ro tarumuarak. Papanamanin. Kanayo ng tiruror mo. Inak agdiskitar iti kwarta, Bonnie. Makadlawa ka talagan. Masansan ti irurwar ni Sina. Tunggal sa rungkarak dito dagos na. Irana na mat ti rumwar. Kasla likliklikan na. Kan, nagbaliwan ti panakilangan na kanyak. Tinasayat. Surutek iti limad ti nobyak. Amuak no sa dino ti papanan na. Anya, magustom ka rin lang ito ginatang ta agawas mo sila. Wen Gregorio. Kanto'y baga ginatang mo. Paboritok da ito eh. Ket kasano, suburot ka kanyak? Mapantay di balay ko? Sure, Gregorio. Sumurot akiti sa dino man apapanam. Sina? Mabit lang, Gregorio ha. Inakbitag si Ar. Urayan nakton i Jeruar to department store, okay? O sige, Sina. Mabalin ka di, Bonnie. Di ka mangriribok dito'y. Agawid kan. Asino day jay alakay kunak? Ala, ibagak man langan. Nobyok ni Gregorio. Anya? Ladingitak, Bonnie.
Ngam ni Gregorio ti makaipaay iti kasapulak. Kwarta ti kasapulak. Di mo maipaiday ta kanyak. Isong aglinipatan. Kat di na kun nariribukan. Taure anyat aramidam. Jakon makisinubyan kan ka. Anya? Mayat, adda ka man dito ayan ti negosyo yo. Kahit nakadiasawan, nabawi yun da ito eh. Wen, Bonnie? No kasta, ituloy tanti ka laysata. Tapnoan niya, Bonnie. Nabayag nga inururay ka. Di mo sungsungbatan dagiti awag ko ken ka. Aging nga in-black na kon. Ita, ibagam nga agkalaysata. Pasensya kan. At dalaang inasikaso. Ti ko nam kiti, impagarup mo nga awanen kwartak. Takwartak laeng ti inayat mo kanya. Isu nga idi imbagak nga awanen kwartak. Binaybayan na kon. Saan nga agpaisulay tamayet? Ay, ayatan Di ka? na kon maalilaw, Bonnie. Iso pumanaw kan. Taadda kaayan ayat ko. Anya? Ani? Adda na ko. Honey, oh my God ito eh. Ne. Bonnie? Adda ka magganam dito eh. Kumusta? Sige agpakada kon mayet. Panawan kayo pa. Ita tanalpasan ti kalay sayo, natal nan ti panunot ko, iha. Gaputa mapagtalkan ti lalaki anak ki asawaam. Mama, agiam anak. Gaputa, saan da ka binaybayan? Tinulungan dak, tapno makaamirisak. Kasta ti kinapatig mo kanyak nga anak ko, iha. Saan kayo madanagan, Mama? Subadak dayta apan ang ipatagyo kanya. Aywanan kayo. Aging gaabumakit kayo. Saan kayo abaybayan, Mama? Agyaman na kiha. May salaangan ti kidawakan ka, anak ko. Anya dayta, Mama? Ikan na ko ba iti apo ko, iti kabiitan na panawen. Anya? Mayet. Awan ka diti malagip mo? Tunggal makit-kitam danak ta? Ha? Awan man. Anya ko matirumba nga lagi pa. Malagip mo ti ko nam iti. Nga anyan tulangan ti tsura ti anak ta. No data tiag katuluyan. Ah? Anya ka kadi. Aging gayta, saan mo pa yan nalipatan da diyang imbaga? Siyempre, saan ko malipatan? Kita mandanak ta. Nakapimpintas. Wen nga ron. Pasensya kan doan niya dagiti na isawsawang ko ken kaidi. Wen, maawatan ka mayet. Inayat ka latta. Iti laksid, iti panang pagpabayin mo kanya kidi. Ngamin, ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat. Marcelo. Biyag. Di tao. Agpakpakaasiakan ka ipagdona. Kasapulan nga agtrabaho akiti lugar da kasinsin ko. Tala anak nga aglako iji pwesto da. Dakdakal ka nung amin di sweldok ijay. Ngam ti sweldok dito nga agkat katulong. Kat, anya ita, Celia? Ako, awan ngamin pangibatsak kadananang kantatang ipag. Sikala ang tiyam mo kapangital ka kadakwada. Tanatay mo tanday di kabsat ko nga asawam. Diyak ngamin kaya tapanawan idang awan kadwada ipag. Tadatay tiyempo asumro ti kabaw da no taduma. Anya? Iso ano mabalin? Makipagnadapay lang kan ka. No, okay lang ipag. Sige.
Sa anak mo't anaimot kat. Managtulong ak. Iso sige. Awatak ida dito'y balay. Agyaman na, ipagdona. Kat, kaano ka nga rod nga agpasyudad? Inton bigatan, ipagdona. Saan aga puta pinagnaad kayon dito'y balay? Kat agbyag kayo matan akasladon kandon niya. Agtrabaho kayo. Takabailan nyo pa'y tagtrabaho. Saan aga puta bakit kan lakay kayon? Kat mangan maturuglat aramidan yon. Doon na. Aglaba, agluto kan agdalos kayo dito'y balay. Naawatan nyo? Dona. Wan, doon na. Ala, ingkay maturugan. Ha? Ay, nagsapa pa ilang. Paturugan na tan. Mala, mapantan iti silid talakay. Nuan niya tibilin ti manugang ta. Masapul ngagtong palta. Tapno saan nga agungot. Ay, maturog tan bakit? Tagtuglo pa ko. Agkararag tapay met nga umuna alakay. Saan taliwayan tagkararag. Sige nga ron. Agkidim ako. Tagkararag ka. Hoy, anya pa'y lagkukuhain nyo dito sila Joanna. Ah. Da kayo abakit kan lakay. Ha? Idepon yung tisilaw dito sila Jo. Mangirarit kayo iti kuryente. Dona! Ay, ala, hindi pa yung tanti silaw bakit? Sa tanto agkararag. Kumusta ka dito, Insan Celia? Nasaya at matinsan. Adulat na ti customer nga agatang kadagiti lako tayo. Uy, Insan, iso nga ganos ka ha? Nalaka ngamin dagiti lako tayo apasalubong. Iso nga ado ti gumatang. Wen nga rod insan. Ala, agan anos ka. Ta nayunak ti sweldom, Insan. Hello, Celia. Hello, ipagdona. Impabulod ti kasinsin ko ti cellphone na. Iso nakaawagak. Kat, nagsweldo kan? Wen ipag. Ipauit mo na atan kasapulan mo't dananang kantatang ti kwarta. Taado ti paggastusan da. Ay, sige. Iso nga'y mawagak ti pawit kong ti sweldo. Sige nga rod, tani, gumatangak iti vitamina kan agas da. Ipa-check up ko ida, tani, aguyak da. O sige, ipag. Ay, ano sampay lang dananang kantatang Sa anak pa ngamin makaawit na makumikumak. Wen, di ka madanagan. Diyak baybayan ida. Agyaman nakipag. O sige nga rodan, ipauit mo ti kwarta, tapno maipa-check up ko idan. O anya, nakasagana kayon? Nakarubot kayon, nanang, tatang? Wendo na. Alaan yun adagitay ilako yu aturon kan suman. At dapay tay inlutok alumpia. O, di yu liplipatan jay suka Ay, paglakuan bingay. Doon na. San may kabisado dito sa syudad. Ang mga mapukaw kami. Ay na, laklakayan kan bakbaketan kayon. Mapukaw kayo pailaang. Alakit din, mapan kayon. Tapno mailako yu amin jay isursur yu amirienda. Kan siguraduan nyo ang malako yu amin, Tano saan? Nasaysaya at laapumanaw kayon dito'y balay ko. Kasjay gayam ti ugali day dya manugang talakay. Nauyong mo't kayam. Nga roda. Kaslala kasing pamay di si bibiyag pa itanak ta. Nukas day nga agpasyar day iji probinsya. Wen nga road. Saan mo tunay ang matagtagari ede? Daldali rama gayam. Nga rod unget pa nga unget. Ay, santa ka nung agaw awit ije balay na. No sana maibus tila ko ta. Nalakalat si solusyon day tabakay. Ne, apay, adam mo mapangilakwan taya. Kawan. Kanin ta amin na. Tapno may busang bakit. Ay, naisos. Ad-adan nga agunget, ano ka nun ta amin? Binilang na tila ko ta.
Ay, huwag nga ro da. Mala, nituloy ta karunin dagla ako. Uray ta, nakainanatan. Bakit? Nalakoyo amin alakoyo. Adda dua lumpia na bati dona. Nangibati kayo pa ilang mat. Mala, kukwa yun ti do anabati. Sagay sa kayon, taiso ti tangdan nyo ang naglako. Ha? Ala, inkay agpalasan, tada aramidin nyo. Tulungan dak nga agluto iti ilako yumanan, inton bigat. Hoy, nanang, tatang, agriin kayon, aldawan. Agladaw-ladaw kayo ang maturog. Sa ina, nagrigat kayo ang mariing. Bumangon kayo, taing kay aglakon. Ay, lakay. Bumangon kan. Nagsapa pa ilang maramdama mo basit Didak pagpungtutan ngay. Ha? Kasano ang maipaibos yu dagiti lako yu? No agpatay-patay kayo man. Ala, inkay agkapen, tarumwar kayon. Darasin nyo! Hello, Ipagdona. Kumusta kayon? Kumusta dananang kantatang? Hello, Ipag. Nasaya at kami, mat. Mabali na kasaritak dananang kantatang, Ipag. Ay ikwa, nakaturog dan salya. Ni, nagsapamatan? Wan, tapat paturugak ida iti masapa. Tama iparit ti agpuyat kadakwada. Ay, agan anus ka, Ipag, Wan, saan ang problema dita? Kaano nga ang sweldo ka? Inton umay alawas, Ipag. Kasaritam ti amom, tano mabalin, ti adi kay payla agawid, kakabsat. Masyapol nga minamay paibos mito'y lako mi kabsat. Ay, huwag kapsat. Ungtan na kami, di manugang may no saan mi amalako ng ito. Ay na, kakaasim ti pampamayan ni doon na kada kayo. Bakit kanlakay kayon? Ngam paglakwon na kayo pa'y laeng mo't. Mangmangag ko ti panangungungot na kada kayo. Tapasaray lumabasak ije balayo. Saan mi balay day jay? Balay ti manugang may. Balayo kabsat. Ta ijay nga rod ti ayan nyo. Ken maysa, balay da iti day di asawa ng anak yu day jay. Ala kapsat, mapan kami. Ta, ipaibos mi pa ito ilako may. At dapay basit anabate. Gatagak amin ng kabsat. Tapdo makaawid kayaon. Ay na. Ay, agyaman kami, kabsat. Sige, gulpiyam nga rodan. Nasaya at tanalako yu amin alako yu. Ala, inkay agluton, tadyak pa'y nakaluto. Agluto ti maysa, agsakdo mat ti maysa. Tanaibos ti danom. Awan danom asim mangpat. Agsakdo kayo ijeruar, tada karga ti drum ijay. Sige, agluto kan baka saktiagsak daw. Sige nga rod, lakay. Hello, Ipagdona. Kumusta kayon? Hello, Celia. Okay kami, Mat. Si Kangay, kumusta kan? Nasaya at matlata, Ipag. Dananang kantatangay, kumusta damatan? Ay na, kaili ko ida makasaritan. Ay na, kasaritam ko maidaang ni nakaturog damatan. Anya? Ni, nalabos lang nga alas 6, nakaturog dan. Wan, tamasapsapa damat maturog ipag. Anya? Awan tirumbang apagdanagam kadakwada, tanasalun at da. Napigsada pa'y ipag. Aywan, kaano nga agpugit ka iti kwarta? Igatangak ko may tibado dananang kantatang. Tani, puro daan ang dagitibado da. May sa tipang pasyar da abado da. Ipasyar ko kumayda inton bigat. O sige, taipawit ko ti sweldo kinton bigat, Ipag. O sige ipag, sa paong nga ipaw ita, tarumar kami. Ipasyar ko ida, tapno saan da ang maboring dito balay. O sige, Ipag. Okay nga ron, bye! Bye!
Apay akas chay. Basta umawag ka ni ipagdona. Kwarta ka na yun ti bagbagana. Di pa agdamag no kumusta mo ti trabaho dito eh. Kasla jackpot siya nakastoy nga oras ti pan naturog dananang kantatang. Maladla daw mo tamat maturog idi dananang kantatang. Pasaray alas 11 wano alas 12 iti rabi eh, sadan to makaturog. Iso kasla imposible ti ibagbaga ni ipagdona kanyak. Anya nga agpasyar nga ibagbagam mat alakay? Ay, langag kumot hindi nakasarita kay ti cellphone. Jay anak minsa ti nakasarita. Kunam nga ipasyar na kami. Ay natuling kayong aminan. Saan nyo amaaw-awatan ti saritaan? Adda aya imbagak ket awan mat. Adda nga raw. Dua alapayag ko tinakangag. Ay, adula amin nga ibagbagam mat alaklakayan. Ingka ket tulungan nun ni nanang nga agluto. Tani, mabisina kon. Daytoy ka dilaan ti may luto asidan, Rona. Wan, para kanyak laang. Ni, Sardinas ti sidain nyo. Tasidaak day ta karne nga adobo nyo. Bawal ti karne kada kayo. Iso a sardinas ti sidain nyo. Mabalin ata sagpaminsamay. Ay, napurga kami nito sardinas dito. Doon na, manipod. Imay kami nito sardinas malatan. Kasta ti paspasinam kada kami. Apay, agreklamo ka? Sardinas. Di ka kit agyaman tadalat ta sidaam. Kay saawan apulos. Apay, kayat mo ti agdildil iti asin? Kahit mabalin lata, ano awan masida. Nagaduman ni masida ijerep. Adupay ikan ijay. Ay, di yu pakibyangan dagijay. Tasidaan dagiti bisitak dagijay. Bisitam nga agsugsugal dito balay mo. Minalam nga daw may agsugal dito balay mo doon na. Awan bibiyang mo nga uray minalam nga agsusugal kami dito'y balay ko. Tabalay ko daytoy. Anyamatan, nakawarwara dito'y balay. Di yu pa'y amot agisimpangmat. ay na, pasensyakan, Rona. Takunak ngamin no, dapay ladagiti kakadwam nga agsusugal. Iso ajak peri mo riti silid may. Agdalos kayo. Ayabam ni tatang, tagdalos kayo. Awan pa'y amuyo at trabaho. No makikab-kabalay kayo, suruan nyo ti agidalimanek dito'y balay. Tadyak kayat tinawara. Ala, agawaan nyo ti agdalos, tanapudot ti ulok. Naabakak iti sugal. Ang mga noon niya pa'y ti maaramid ko kada kayo. Ha? Agpaiso, ana? Pautangan na? Wen, mano ti kasapulam, ibagam, taitid ko, uray mano. Uray dakkel agatan? Wen, sana problema dayta. Mano. Kwa? Nung ay 50,000. Day talaga yam. O wen, ikan ka. Basta utang mo ha, bayadam. Uray inuta mabayadan. Basta mabayadam. Sige man nga, Rod. Pautangan na. Sana bale, taada sweldo ni ipag ko apagbayad ko iti binulan. Hulugak iti binulan. Wen, awan problema iti dayta. Sige, agawid ka lang, kasinsin. Damat tentay kasin nublat mong aglako. Ay na, agyaman nak insan. Kailiw ko nga minandanan ng kantatang. Sige, insan. Tani, di ka pinagaw-awid apulos. Manipod imay ka dito. Wan nga ron insan. Pakumusta ang tulat tanda antikin ang kala. Wan insan. Ay, narabyan tamanan lakay. Di pa'y mo't na ibustila ko ta. Huwag nga ron maung tantamanan. Ala, hagawaan ta ti magnatab no makalako ta. Doran! Baranak yo! Gumadang kayo! Baranak yo! Ni, lakay, Ah, ada nagsarda nga pampasahero, ajay.
Adutag di saag. Ay, sabtang tayo tatalakwan tayo tituron lakay. Ay, Umaykan! sige, bakit? Taron! Barbecue! Banana kyo ko na ma. Ah, ay, huwag kayo. Barbecue! Banana kayo! Ay, Banana kyo! Taran! Gumatang kayo! Nanang! Tatang! ha? Ha? Siyang anak na bakal. Silyanak ka! Ay na! Ay! Api nga da kayo dito eh! Rabin! Apa kita ka lang gagawin na nakaw. Kailo nakaw na yan. Ay, anak ko yan. Ay na! Kailiw kayo matan tatang! Nanang! Anya ti imat yung ay! Toron kan banana kyo! Ilakla ko may! No, saan may malako ka agung ni do na nga ipag mo? Anya? Wala na ko. Namamla ko matikinauyong na ka na kami. Kaya't hindi pumanaw dito. Gumawa na po may paparami. Ito na yung pagtaragawit ka. Unay matan ti kastala ngayo. Kimutong kayo pa yan. Kasanogan basta matipakpakan ni Dona ka na kami. Nauyong na siya Dona. Pag-overtime man na kami pa, aglakaw. Anya? Tsak na yung pag-arup amaramid ni ipagdona ti kasta kada kayo. Yawid kunda nanang kantatang ko ipag. Kat agyaman na kiti panagnaadda dito'y balayo. Ni, apay ngay ayawid mo ida, ipag. Nasaya at mati ka sa saad da dito. Ay, saanan? Yawid ko idan ipag. Ngamin, marigatan daw una yan iti trabaho dito eh. Apay, nagipulong dakan ka? Ay naipag, saan ka abasta mamati ka dakwada? Tamo mat nga agkabaw da no daduma. Tila ibagbagada. Saan lang nga isuda tinakaamwa kiter aramidem kadakwada ipag. Pati ti kaaruba yun dito eh. Imbagada ti amin kanyak. Iso ayawid ko idan. Kat agyaman akmanan. Sige, yawid mo, no yawid mo. Kay kayat ko ket di tapno awanan ti mangirarit dito'y balay. No anyaman timpulpulong dakan ka, awan kinapudno na. Basta nadalos ti konsensyak, period. Ang singira kondo na. Ay, kasanungatan. Awan mat maiteden ti ipag ko asweldo na kanya. Tapi manaw dan kadagiti dadakkel na. Noan niya titulangan. Tungpalan ta ko Madonna. Awan talaga. Iso sorry. Sige, nawan may bayad mo. Ikarom nga ron. Tumulong ka ngaglako itilako. Sige, mabalin. Tapno makabayad akan ka. Okay nga ron. Sumurot ka kanyak. Tada papananta. Ay na, kabut-butang samot da ito ang trabaho. Kunaknoan niya ti ipalakong kanyak. Kasto'y matgayam. May parit nga agas. Dahil ito'y tibimak na Dona. Iso ano kaya't mo tibumak ng adagos, sumurot ka kanyak. Wan, iso nga rod naglako ako. Mayat gayam sika. Ay, Desol! Ingatan niyo sa gitima yun! Ana, polis! Oh, nalpastan, Dona. Agsubli ka man na ni Jay Sudadaya, anak ko. Sana nanang. Inawaga kong tiinsan ko. Imbaga ka dya ko nagsubli ijay. Ay, di awanan trabaho. Hada si ti Diyos tatang. Amo ka di na tayo baybayan. Kat ipaay na amin nakasapulan tayo. Tatang, nanang, agrubot kayo. Intay sa rungkaran ni ipagdunay di pagbaludan. Pagbaludan? Apay, nakabalod. Winanang, natiliwan aglaklako iti maiparit nga agas. Anya? Hey,
Apepela sarong karan tayo. Kitlanguyong idi ka sa kamay. Adda ka no napatag nga ibagana, tatang. Imawag nga min jay kaaruba na anang sarong karkan kwa na iji pagbaludan. Kat imbilin na kano ang mapantayo ijay. Agyaman may kayo, nanang, tatang, ipagsilya. Wan ipag, taimbilin mo kanong matiyo umay mi. Pagbababawiyak ti sinara ko at trabaho, ipag. Ngam naladawon ti amin. Nakabalod ako. Kayat ko dagkit daw iti pamakawan kada kayo, ipag. Nangro na kada nanang kantatang. Ay, Rona. Pakawanan da ko ma. Gapo iti panang tagtagabok hindi kada kayo. Dakal tinagbasulak kada kayo. Nalabit. Dusam daytan. Gapoy ti kinaulpit mo ka na kami. Balasan ko. Awambag ngamin madingar aramidin mikin kaiday. Napayan ako uyong ka. Pakawanan da ko mo, tatang. Lala, mapakawandakan. Tanya ngay, kit manugang dakalata. Nga uray na tayo, tiyanak ming asawa. Agyaman at tatang. Kat agnaad kayo kumalatay ijay balay. Da kayon ti agnaad ijay. Naawanan ti agnaad ijay. Iso apag naad anyon da ijay. Kan mabalin nyo ti aglako-lako iti sangwanan ti balay. Taado ti aglabas at tao ijay. Anyat makunayo nanang. Tatang. Ay, good. Wala. Kaya't ko ano siya. Tabalay mo't day di kabsat mo day di abalay. Wana nang isong agnaad kayon ijay. Di ko mapampanawan. Kat agyaman no mapakawandak iti nagbasulak kada kayo. Biyag. Di tao. Surprise! Apay anya ti okasyon. Apay nakadekorasyon diti unag ti balay. Ay, awan at talaga Joan iha. Talaga nakalipat ni papam. Clara! Mabit lang! La kayo, papa. Ha? Nalipatan yung anniversary yung ni Mama Ita. Apay, anyat pizza itaya. Ay, wan. Ay, sus, nalipatak mo't ngagpayson. Ay, sige, tayo nak-ay-aywan ni mama. Ay, Anyan da mamakan, papa. Ay, aging nga itatadakkelakon. Agpinpin na sugnod da pailaan. Talaga lang nga, papa. I-treat na kami kan ni mama. wan iya. Agpaspasognod pa lang amin ni mamam. Iso, pasit pa ila ti panangay-ayok na ito kan Juana. Anya? No kasta, di yu pa'y nayayo ni mama, papa? Saan pa ito na pakipot nga ron ni mamam. Agtal na kayo man. Pagkay-kaysaan dakmanin nga agama, ha? Okay lang, mama. Urag pasugnod ka kanayon. Tapno kanayon matitreat ni papa kadata. Kastakit di ta, mama. Gapo tabakot akon. Awanan ti patagkukan ko na. Saan na ko napaganano? Ta ultimo anniversary mi kat malipatan na. Ay na, nagbasit abanag ti pagpaspasugnudan ti inam, Joan. Ay man. When mat ngamin, mama. Maawatam ko man ni papa. Makumi-kumi ti trabaho na. Saan lang nga isuti makumikom? Uray siya. Ngamjak mat nalipatan. Ala, husto ka din. Pakawanan yun ni papa. Sa nabali, beach ti papanan tayo.
Idigos monton ti pasugnon mo bakit? Tapno yanon ti daluyon. Wen mama, ipapasyon to ijay baybay ti sakit tinakam yo. Da kayo at talagang agama. Di na kunduton tami agman-maniwa. Ay, ala ni mama, kuntot mo na. Ay. Ay, trabaho manan. Agmay may saak manan dito yung balay. Simrek ngamin da mamakan pa iti opisina da. Madamdama lang, mangrugi mo ti klase kiti online. Ay, awampay mo't oras ti trabaho. Madamdama pa'y amang rugi ti klasik. Iso nga ag FB ak mampay. Ni. Adda nag-friend request kanyak. Ubing mo't alalaki da ito eh. Kat nagtaar. Sino nga tada ito eh? At kita akman ti timeline na. Ha? Nagtaara talaga kan kalidan nga ubing. No siya kag bidot. Sa nga pulo ti tawan da ito nga ubing. Inana siguro ti kadwa na dito eh. I-confirm ko latan. Uray ta ubing mat. Amangan no kabagya kajak am-am mo. Hello pa? Joan, iha. Adda ka din ni mamam dita balay. Wen papa, kasangsangpet na. Nakabisuot. Apay ka no, adi mo din nagasi sa opisina da. Nagpakadak nga minta da papanak. Marabyan na kagawin. Papanan nyo? Adda daraya ka kasar. Kadwak na giti ka trabaho. Okay nga ron papa. Sige tayo bagak to ni mama. Nauma siguron ti amam kanyak. Bakit ak ngaminan? Ni, apay akas na tibag bagayo mama. Kasano? Di na kun iko-ikuyog iti sa dinuman apapanan na. Ha? Iba'y nagsiguro akakuyugan tabakit akon. Ay, mama, awawatin nyo lata ko man ni papa. Saan na bale? Da kayo laang matipatpat kan na. Apay, napuutan nyo kandiin nga insukat na kayo. Nagbabae ni papa. Pulos mata saan? Wanangam dinak nga rodan ikoy-kuyog iti sa dinuman apagnana. Bakit ak ngaminan? Saanin apang display ti rupak, takuribot-butan. Sige, Joan, mangan kanton, ta sa anak ang makapangan. Unay lakit din ni mama. No kaano abim makat, isumot ti panagimimon na. Ang gagangay siguro iti bumakatakas kwa na. Agbalinan nga arsagid. Isungaw awatak latan ti inak. Ay, nataermot nga min ni papa. Nga uray adan idad na. Clara, ada seminar nga tindaran mi Jesibo. Anya, nagadayon. Ewan nga rod. Kunak nga rod asaan nakamapan hanggang kapilitan mata. Ay, binulan latta na kasta. Binulan nga da seminar nga tatendaram. Talaga kasta bakit? Pasot ti trabaho da ita. Di makalawas manan ang maisina kakada kami. Ay kat wala. No awan la ko matitrabaho, sumurot ak kumamat. Ay kat mayat kumano kadwa ka bakit? Agam di mo mat nga rod mabalin ti aglangan iti trabaho. Mabalin no kayat ko donato. Ha? Ngam pampanunutak ti biyahe. Nagadayo. Diyak ka ba alam ti agbiyahe iti adayo? Wala. Jakmat kayat amabanog ka iti biyahe. Sana bale, makalawas lang mananti kaawan ko dito'y balay, bakit? Di ka agar-aram ijaya. Ado tinapintas a babae. Ay na, uray pa'y nga ta mapalikmutan ng iti milyones a babae. Sigan tulat ta, tinakaiturungan dagiti matak, bakit? Ay ayatan ka. Ay ayatan ka mat donato. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Diyak kayat ang maagaw da kati sa bali kanya. Sikakit di mat. Lakaya kon. Asino kumamat ti mangagaw kanyak ngay. Awanan ti mailawan kanya, Clara.
si kalaang ti babae iti biyag ko. Nagkagatlakit din dito yung ubing nga agpost iti pictures da iti inana. Nakaisam da iti inana. Ne, nag-message mat kayam kanyak. Hello po, Ate Joanne. Kaslam muna ka talaga dito nga ubing replyak man. Mama, rabiin, maturog kayon. Urayag ti awag ni papam, iha. Di matinton bigatan nga agawid. Wan, nga maikawa tawan awag na itangal daw. Ay na, mama, at dayta kayo manen. Ay ison ti umawag. Hello, Donato. Kumusta kan? Apay nga ita ka lang nga umawag. Hello? Da kayo ka di ti asawa ni Donato? Wan, siyak nga rod, madam. Apay ka di. Manang, umay kayo kumadagos nito'y lugar mi. Tana-atake ni Donato. At da kami ita dito ospital. Anya, kumusta ti asawa? 50-50 tibiyag na manang. Anya lugar dita, madam. Ibagam to may kami adagos. Ayan ti asawa. Impanda ni Morgue, manang. Anya, Morgue. Apay nga day jay ti asawa. Mama, ni Papa. Natayan ni Donato, manang. Saan mabayin amatay ti asawa? Si bibiyag ti asawa. Si bibiyag ni Donato. Kasanong amin anakadanon ti asawak ditoy. Kat saan mo't adito'y alugar ti pakada na apapanan na. Kan asino ka iti biyag ti asawak, si kababae, ha? Wah, gayam ko ni Donato. Mami, nyawigtan ni Daddy di balay. Kasla familiar ti rupa dito nga ubing kanya ka. Asino ti dakdaka matam adadim, si kang ubing, ha? Ni Dadik Adonato, nana. Anya ti kayat asawan da ito'y. Pakawanan da. Manang, kabit na kaday ti asawa, kasta kade. Awanan kay ti baeng. Mama, Auston, pangasiyo. Di ka agiskandala dito, huy. Apay anaarabid mo ti kastoy kanya. Donato, liniputan na itinaunday apanawan. Adyak man la na amamuan apulos. Sa ita, imbatin akon. Unay matan, Donato. Kaya makita ni Daddy, Mami. Saan ang mabalin, anak ko? Madamdaman ton, well, basta dito'y kayo lang silid ko. Mangyagak iti kanan nyo dito'y. Apay nga min nga ilamlamang na kami dito, Manang Juan. Kwa, Ko, anak.
ado nga minti tao di tarwa. Awan ti space? Uwan na ako. Iso adito itapay na ang silid ni manang mo at Joan. Kanayon na ka nga istoryahan ni Daddy, manang Joan. Iso nga amok amanang ka. Kan, iso ang nag-friend request sa akin ka ITFB. Takayat ka maam-am mo. Alvin, Ang nagsaor ni Daddy. Tadi na imbaga adwagayam ti asawa na. di mo panunutan day ta ading ko. Tinapatag ita. Nagkitatan. Kat ada ako na manang mo. Kat ada kamatan nga ading ko. Ipatpatag kakapsat ko. Ipatpatag kamot manang Joan. Pakawanan na ko ma. No tinutupak day di doon nato. Idida mo. Imbaga na abalon. Iso ang nagayatak matkan ko na. Ngam idi nagsikog akon. Impud no na ti amin kanya. Kayat kun asinaan idi. Ngam di na kayat. Kat gapot ang masikugak idin. Awanan tinaramidak pa'y. Kat agpapakaasiak. Darayan mi kumatipan na kaitabon ni Donato inton bigat. Saan amabalin? Mama, maudin apan nakakita tayo ka ni Papa. Palubusan niyo kumaidan. Saan nga rod amabalin? Di kay ka di makauawat. Agparinto mga itisang manang-manang. Uray iti maudi lang ang agundaway. Nasakit tinakam ko. Gapoy tinakaro apong tot ko. Sige. Palubosak ti ubing asumurot iti tapon. Ngamjak kayat asumurot ka si kababae. Mama, aprobadon ti papeles ko nga agabroad. Agiddan kami iti asawa nga agabroad. Aday ta kayo manan. Agsangit kayo manan. Di mo't nagsaritaan tayon daytoy. Pinalubusan dak anang ipag na iti papeles ko. Saan ka di? Diyak ngamin ninamnama panawan na kanak ko. Mama, sayang day nga oportunidad no jak awatan. Ala, basta gananat kay Jaiwan. Wen, Mama, di kay mandanagan. Kadwak ti asawa ki Jay. May sa ti pagnadan mi kan pagtrabahuan mi. Ala nga rod, agan nagkayon to iti pagilyan apapanan nyo, anak ko. No kayat ni mamam, siya kon ti agpaay kas babaunan iti balayo, John. Ha? Talaga? Kaya't mo ti agbali na babaunan, manang? Apay kit tinasaan. Kas tamag ti sigod at trabaho kiti. Nagsardengak lang nagtrabaho. Idi si bibiyag pay day di papam. Tadi na kayat nga agtrabaho ak idi. Ha? Ken kayat ko apagsirbyan ti inam. Tababaan man lati kasto yung aramida. Kat maikarok tinagbasulakan ko na. Gapo iti pan nakirelasyon ko iti day di papam. No siyak, naawat kun ti amin, manang. Napakawan kun day di papa. Kan napakawan kayo matan. Agyaman na. Ngam, basta. Kayat ko apagsirbyan ti inam, Joan. Sige, ibagak to nga rod kan ni mama. Alvin anak, yigmun ti danom, tauminuman ni nanam aklara iti agas na. O nanang, adto yun ti danom yun, nana. Agyaman anak. Kumustan tirik na manang? Medyo mayat matan. Nakaginawa ak basit manipod nagagasak. Tumaram ka no amin nga agas mo ko na ti doktor. Iso adi mo liwayan ti agtumar, tapno agimbagkan. Huan mo ni katagyaman ak iti kadayo kini Alvin dito'y balay. Diyak laing pagarop. Nasingpat kagayam. Kastamatan iti anak mo.
Inkarit iti anak mo abantayan ka, manang. Di ka baybayan. Asikasuan ka bayat ti panagbakat mo. Agyamanak, kat gapo ta nakasingsingpat kayo nga aginakanyak. Siyak ti mang paadal iti anak yu iti daay dito nato. Awanan day ti asawak. So asyak ti mang ibaklay iti responsibilidad na. Iti napanawan ng anak na kan ka. At na pensyon ko. Kat iso ti pangalaak iti pagadal ni Alvin. Kabailak apagadalan ti anak ko, manang. Napigsaak pa'y ngagtrabaho. Basta pagadalak ni Alvin. Agyaman ak nga rod no kasta, manang. Anak, ag-thank you ka kini nanam Clara. Thank you, Nana Clara. Nasingpat ka gayam. Kunak no nauyong ka, aging gatinggana. Ngam saan gayam. Pasensya ang dakla kuman, iti naipakita kada kayo iti kalabas. Pakawanan da. Saan da ka kagura, manang? Gapot na maawatan da ka. Iso nga awan ti rumbang apagdanagam.